پس از تریلری که در بازی اول نشان دادند دسته‌های PSG و باواریا امشب بازی جوابی برگزار می شود. انتظاری ها تو حدی اعلا رسیده است پس از 9 گل در بازی اول و باواریا با تناسب 1 گل عقب است. آنها را می‌باید که اکنون در بازی خانگی شکست بدن پاریس سن ژرمن را یا با تفاوت 1 گل پیروزی به دست آورده بعداً بازی را با اکسترا تایم کشانند که این چیز کاری غیر امکان نمی‌نماید. ایمانبек فردوس چی انتظاری داریم از بازی دو دسته که اقتدار خط هجومش بنیاد کلان است اما هر دو هم پرابلم‌های زیاد در خط دفاع دارند؟ гап сари ин аст ки бозии аввал он гуна баргузор шуд ки мо мисли як сериале ки хеле ҷаззоб мешавад қисми дуюмашро интизор ҳастем бесаброна бозие ки ман намедонам мисли қисми аввал мешавад ё не вале ман медонам ки бавария тамоми нерӯи худро сарф мекунад дар майдони худ дар муқобили PSG чун PSG ҳам ба қавле тӯфанез хатти ҳамлаи ҳарду дастаҳо пурқувват буд голҳои зиёдро мо дидем фурсатҳои зиёди голзаниро дидем интрига дар ҳадди нуқтаи охирини худ буд ва дар бозии навбатӣ акнун ин чиз такрор мешавад ба фикри ман агар дастаи PSG бозии дифоъкорона нишон надиҳад бозии дифоъкорона нишон додан наметавонад ба он хотире ки дар хатти дифоъ андаке мушкилоам дорад дастаи PSG аз ин хотир ман фикр намекунам ки онҳо пурра ба хатти дифоъ нишаста бошанд аз оида ин кор намебаранд чунки дар хатти ҳамлаи дастаи бавария бозингароне ҳастанд ки онҳо хатти дифои то агар ба қавли 7 қават битонам бошад ба онҳо нигоҳ намекунанд барои ин бозӣ хеле ҷаззоб мешавад бозӣ босуръат мешавад бозии сергол фикр намекунед ки бавария ду канори хатти дифои худро иваз мекунад зеро ки он ҳунарнамӯие ки дар бозии гузашта нишон дод барои мисол Йосип Станишич яке аз ҳадди ақал айбдори ками кам ду голи PSG маҳз ӯ буд ва бояд ки ҳадди ақал Конрад Лаймер дарояд Альфонсо Дэвис ҳам он қадар хуб нест фикр намекунед ки ҳамин проблемаҳои хатти дифои бавария дафъа низ метавонад ки боис шавад ки Хвича Кварацхелия Дезери Дуэ ва Усмон Дембеле аз ҳисоби маҳоратҳои инфиродии худ метавонанд боз ҳам гол зананд. дар баробар ин набояд фаромӯш кард ки бозии баде ки сарвони PSG Маркиниус нишон дод воқеан ҳам тона таҳнаву лаънат шунид ва ин чиза метавонад як аксуламале бошад барои мизбонон паҳлӯи бозии заифи дифоъгарони бавария истад. Сафонов ва Маркиниус аз ҳама зиёд гап шуниданд пас аз бозии ҷавобӣ пас аз бозии якуми даври ниманиҳоӣ ҳамин хеле дигар чугуне ки Нойер баъд бозӣ карду Станишичро мо гуфтем вале бубинед Лаймер фурсатҳои охир фақат бо характери ҳуҷумӣ бештар дар нимҳимоя қарор мегирад ва майл ба ҳуҷум аст тасаввур кунед ки ӯ манфиатбахшии ӯ бештар аст наздик будан ба нимаи майдони ҳариф ман фикр мекунам валекин проблемаи Бавария хатти дифои заиф нахоҳад шуд дар ин бозӣ чӣ тавре ки онҳо аз бозии кушоду аз бозии бо ҷасорат даст намекашанд инҷо бояд гуфт ки барои Парис Сен Ჟermen баръакс хатари бештар аст новобаста аз оне ки онҳо дорои бартарии голи 1 гол ҳастанд дарвозабони Парис Сен Ჟermen боварӣ зиёд нест ки ӯ метавонад ин мавридам бозии боварибахш нишон диҳад лекин дар бозиҳои дигар хусусан дар Лига 1 бисёр устувор меистад Лига 1 он тараф меистад дар кадом дунёи дигар не бовар кунед ҳамчун шахсе ки имсол таваҷҷӯҳ андак бештар дорам ба Лига 1 онҷо низ бозиҳои осон надорад PSG ҳарчанд ки осон набошад ба Лигаи Чемпионҳо мо муқоиса карда наметавонем аслан дар Лига 1 Хари Кейн нест ку дар Лига 1 Ҷамал Мусиянов онҷо Мейсон Гринвуд аст онҷо Эндрик шумо тамошо намекунед бисёр муқоимати шадид нишон медиҳад ҳарчанд ки бошанд гап сари сатҳи чемпионат сатҳи лекин Сафонов дарвозабони хуб буд то бозӣ бисёриҳо як гумони хато доранд ки PSG Лига 1-ро осонгузар кардаасту ҳамаро ҳам хел як по мегузарад меравад дар асл чунин нест не дар мавсими гузашта Андрей Люнин ҳам хуб буд лекин бубинед дар Лигаи Чемпионҳо чӣ гуна бозӣ кард ва ҳар як чӣ ҷои худро дорад ҳар як нафар дар ҳар ҷо бозӣ карда метавонад не дар 4 голи ростига ман ҳамон интиқодро сӯи Сафонов
чандон намефаҳмам. аз масофаи дур ба дарвоза гол задан ки дар ҳамон 4 гол ба ҷуз аз голи Олисе дигар дар кадомаш гунаҳкор буд? бубинед дар 4 гол дар 2 гол метавон дарвозабонро ҳайбдор кард, ҷое ки ба ҷои нодаркорӣ вақту нодаркорӣ худро хам карду. Голи Олисе кӯтоҳ, бале. Тамом ман амиро рози ҳастам. як голи дигаре ки берун аз ҷаримагоҳ бояд ки кунҷро маҳкам карда метавонист барвақттар меҷаҳид, он ҷо ҳам Сафоновро метавон ҳайбдор кард, вале ки бештар аз ӯ Маркиньосро ҳайбдор мекунад. Бубинед сарвони даста, нафаре ки бояд ҳидоят кунад ба пеш дастаро, чӣ қадар ноҷуриҳоро дар миён гузошт. Ва ман барои чӣ мегӯям ки Сафонов мавсими нахусти худро дуир мекунад дар Лигаи Чемпионҳо дар чунин сатҳ. Албатта мавсими қабли Донарума ҳамаи корҳоро кард, доимӣ бозӣ кард. бале ин ҷо гап сари таҷриба меравад, гап сари ҳолати психологӣ меравад. Мо дидем мавсими нахусти Хусановро бо Ман Сити дар вақти тақвими шадиди пойгаи қаҳрамонӣ ва бубинед пас аз таърифот чугуна бо бозии Эвертон дидем чугуна бад бозӣ кард. Тамоми хатти дифои Сити ҳамин хеле дигар вақте ки таҷриба камтар мерасад, вақте ки дар бо вуҷуди чунин сарборию дар сафар бозӣ кардан, Сафонов албатта ки маҳорати истеъдод дорад, валекин омилҳои психологӣ барои дарвозабонон аз ҳама муҳим ин ҳамон менталити мегӯянд, ҳамон чиз ҷиҳати рӯҳиявӣ аст. Онҳо ҳама вақт дохили бозӣ нестанд. Онҳо омода мешаванд, дар ҳолати зарурӣ бояд ҷаҳидан дар кор, дар ҳолати зарурӣ паридан дар кор. Як баромади нодуруст метавонад ҳамаи чизро вайрон кунад. Ин чиз, ман ба ин чиз бисёр ҳарос аз ин дорам ки аслан ман на мухлиси Пари Сен-Жермен, на Бавария Мюнхен гап сари он меравад ки Сафонов метавонад ин мавридам бозии хуб нишон надиҳад ва ин проблема шавад барои Пари Сен-Жермен. Як чизи дигар аст. Аз Сафонов дида як нобиғаи олмонӣ бадтар бозӣ кард ку. онҷо гап сари система хатогии систематикӣ буд. Онҷо дифогарон бад бозӣ кардан, дифогарони Пари Сен-Жермен. Аммо баробари он медонед чи аст? Ин характери худи ҳамин бозӣ ҳамин гуна буд. Бозии ҳуҷумкор набуд, голҳо зиёд шуд, мисле ки Бавария бо Реал Мадрид нишон дода буд. Дар ин ҳолат агар дилхоҳ дарвозабонро мемонда ба чунин ҳолат гирифтор мешуд. Барои он ки сурати бозӣ аллакай ҳамин чизро талаб мекард, авраи бозӣ талаб мекард, зуд ба ҳамдигар гол задан, ин баъзан мешавад ҳамин чиз. Аммо ин маънои онро надорад ки мо хулосаи ниҳоии худро дар мавриди Нойере ки таи 20 соли охир дар футбол ин қадар худро нобиға кардаасту, Сафонове ки масалан нав худро акнун нишон медиҳад дар лига якам инам рост мегӯяд, бозиҳои хуб нишон медиҳад, мо ба як бозӣ онҳоро танқид карда бошем. Мебахшад дар хатти ҳамлаи ҳар дуи дастҳо бибинед киҳо қарор доранд, онҳо ки гол назананд. Дигар гап сари медони чӣ меравад? Вақте ки ман назари инфиродии худамро дорам, ман мефорад танқид мекунам, мефорад таъриф мекунам. Гап сари ҳамин меравад. ҳар кас назари инфиродии худро дорад ва мо метавонем албатта ки ҳар ду назар қобили қабул аст. Инҷо назаре ки Фирдавс дорад муқобили назари шумо нест. Ман аслан ман андешаи ҳамаро ҳамагиро қабул дорам, валекин ба андешаи худ чун ҳар вақта такя мекунем ва ба андешаи худ содиқ мемонам. Масалан мисол мебурем, Гвардиола дар ҳамон бозие ки сергол шуду ҳамаро ба ваҷд овард, рафт дар дивизиони сеюм футбол Англия футбол тамошо кард, ҳама иноро хато бароварда, ҳама иноро ҳам чӣ бозигар чӣ мураббионро ҳама иноро ноқобил баровард. Бубинед як назари тамоман дигар, бубинед назарҳо чӣ гуна мешаванд. Инҷо гап сари андешаву таҳлили инфиродии ҳар кас мешавад. Ман метавонам пурра нодуруст барояд фикри ман, лекин ин фикри ман аст. Гӯш кунед. Гап сар ин аст ки Сафоновро дуруст асоснок танқид карда истодаем, лекин барои чи аз Нойер намегӯем? Не, ман ҳозир савол ба Нойер нарасидааст охир. Ман вақте ки Нойерро бардоштем, Фирдавс шурӯъ кард ки айби дифогарон аст. Не, дарвозабоне ки Нойер ҳам иштибоҳ кард, наҷот намедиҳад. Нигоҳ кунед, ба назари шахсан ман дар 5 чемпионате ки ҳаст, топ 5 дар Аврупо, дарвозабонои ҳар яке аз кадоми дастаҳо дар тӯбҳои маъмулӣ ҳеҷ гоҳ қариб хато намекунанд. Дарвозабони хуб аз зур дар чӣ фарқият дорад ё олӣ аз замон ки тӯбҳои ғайриимконро мегиранд. Сафонов ва Нойер ягон чунин тӯбро нагирифтанд. ва агар ки
قیاس کنیم صفان نویر بدتر از صفان دیده بازی کرد و بله. بالهای پیش خالای پستر هم گرفت. گپ سر میره واقعا هم نویر بعد بازی کرد اینجا به شک شبه اون شماره گلایی که سر داد اون سیوایی که باید میکرد نکرد از همین 5 گل میتونست آزادانه 2 گل رو اقلا 2 گل رو مانع شود ولی که نتوانست. گپ سر چی میراد او تجربه بزرگی خیلی وضعیتایی بود که برطرف کردن هر دی دروازه‌بان‌ها. ما فقط گل‌ها رو نگاه نمی‌کنیم. من در اینجا چی گفتم؟ من گفتم که اینجا عیبی نه دفاعگران نه دروازه‌بان. این اندیشه شخصی من مثل تو اینجا عیبی حمله‌گران بازی همون روز همه خیلی باید عیبی همون حمله‌گرانی هستن که در این دو دستا بازی میکنن. اونها گل زدن. بعد تحلیل هم میکنن که مثلا ما با سطح و صفت دانش خود تحلیل میکنیم ولی وقتی کارشناسان سطح جهانی سابق فوتبال بازان کارشناسان چی میگویند ستاره ها چی میگویند وقتی که اونا چنین گفتند نظری اقتباس اگر بیاریم از نظری بعضی از کارشناسان مثلا خود گواردیولا بازی رو تماما نالازم شمارید. این یک مسئله دیگر. گواردیولا رفت بعد دیویزیون سوم فوتبال انگلیس و اون فوتبال رو تماشا کرد. این رو گفت اینا خیلی فوتبال تماما تغییر نمیکنه. در این مرحله نباید چنین بازی شد. با من جالب نیست. خوش متخصصانی اسکای اسپورت و دیگر تلویزیون اونها چی گفتن؟ گفتن که مارکینیوس بعد بازی کرد، صفون اشتباهی دقل کرد، نویر از آنها اشتباهی دقل‌تر کرد. خلاصه دفاعی هر دو دسته دفاع خط دفاعی هر دو دسته ریختگی بود به قول اگر محلی گیریم. ولیکن با از جانب دیگر هم گفتن که با چنین تمپی بازی با چنین فشارها و با چنین هجوم‌های پای در پای چنین شماره گل‌ها نشدنش هم غیر امکان بود. همین خیلی نظرها بودند. خب اما در این بازی میشود با فکر شما همین گونه وضعیت نه اینجا من سوال میدم فردوس این باید گبزن بودن خودم نشون داد. ما باید اندیشه تو داشت اندیشه تو باید ما میدونه تا همون حد برای چی من موضوع رو کمی دیگر برده استم من عموما نمیتونم خیلی پیشگویی کنم. برای همین این مسئله رو بر دوش شما میگذارم چون وقتی برنامه هم به انجام رسیده است. فردوس ایمانبک چی نتیجه رو انتظار باید شد و به نظر شما چی طور به انجام میرسد و کی به فینال راه مییابد؟ من میفهمم که بنیاد دشوار است پیشگویی کردن اما از روی حسیات تکیه به یگان دلیل من تکیه به هم بازی اول میگم که بازی 3 گل میشود. شاید که مساوی بعد اکسترا تایم بعد نه مساوی شاید اکسترا تایم نمیشه. منظورت که با یک گل در هر دو حساب جمع دو رقابت عموم حساب هر دو رقابت دو بازی بر حساب دو یعنی که با تفاوت یک گل مثلا 5 بر 4 از هم 5 بر 4 با فایده باوره. اگر انجام یابد اکسترا تایم با احتمال زیاد من پی اس جی خوش بازی نو ترسانه را نشان خواهد داد کمپانی. معلوم است که او برای این چیز مجبور هم است. او هرچند برتری هم داشته باشد او از همون استیل اسلوب بازی خود دست نمیکشد. بازی واقعا هم یک بازی که شد و 3 گل شدنش ممکن و من هم به همین فکر هستم که اگر که بازی به درازا کشد تجربه لوئیس انریکه کار میگیرد و او میتواند کار رو تا مرحله دیگر رساند. ولیکن اگر که بازی 90 دقیقه ادامه یابد و تقدیر بازی در 90 دقیقه حل شود باوریا میتواند در فینال باشد. نفهمیدم نه کدومش یک جواب داد که درباره همه چی گفت لیکن چی نفهمیدم. نه ببینید اگر که تقدیر بازی در 90 دقیقه حل شده باشد در این حالت باوریا به فینال میرود. اگر که تا اکسترا تایم و تا پنالتی دوام کند لوئیس انریکه موفق میشود. به اگر کدومش میرود با فکر تو نه درست نه تمام دیگر این حالتهای تحلیلی گفت این تحلیل کرده گفت ولی با فکری او همچون فردوس تقاضا دارد که باور پی اس جی گفت نه درستش رو نه انریکه میدونه در این حال نه کمپانی من چخل میدونم برای در فوتبال است که همین پیشگویی همین بود عقیده او در اساس تحلیل است. فردوس این بازی تمام اگر وقت باشد اگر از هر دو این دستا یک گذرد با آرسنال کدومش چمپیون میشود؟ از میان این دستا لیکن من یک چیز گفتم من تا دیروز مقابل اتلتیکو مادرید باور داشتم که از همین جفت کسی نگذرد فینال پیروز میشود. لیکن با دیدن بازی ارسنال در خط دفاع با اون انتظامی بلند من دیگر شبهه دارم که کسی که نگذارد ارسنال رو مغلوب کنه نتواند. ارسنال میتواند که همین با یک گل یک کارکننده چمپیون شود. برای همین اشاره است که زودتر به انجام رسانیم. من آخران یک فکری سوال این رو جواب میدم. تمام سوال فردوس رو اگر اتلتیکو فینال میرفت اتلتیکو قهرمان میشد. از اینها کدام دسته یک فینال میرود ارسنال رو شکست میداد.